Hello, a very good evening. Welcome to Manungutna. Manungutna me ampun putar amukshake. Hokiba megi tarik tarag humdoi, megi tarik tarag humdoi the kojim kolen the tokiba ambusta. Don't ba koi church ki leader miyo hum shivole na gari ki driver phawo shiwon tu miyo mayam ko sopan jaw gibani. Aduna hairiba ambussigi makha taba escalation masigi irang hol base cookie gi miyo singna nagagi miyo singna tawni haibagi adugumba khoi yamna elegant oiba adum charge sam kak tawra matungda nagagi miyo yamlaba miyo taragani ban phajan gibani hairiba tarik tara humdoi masigi numit chimok tada aduna masigi makha taba khoi gi awai khum tongnar ba madi masigi revenge launa bagi damakta amuk nagagi miyo singna cookie gi miyo kunga almost akoi 28 अखोई सिविलियन फाखिबगी मतुंगदा मसिगी अचौ हौथो मखा लोइनना मसिगी अचौवा मसिगी इरांग मखा चथरकपदा मसि कांगलुप अनिगी मरक्ति यासनबु पुरपदगी मखा तारकपोइना मेगी तारिख 10 गा 5 दा मखोई मसेम थादोकनबगी वाफम लैगी अदुना मेगी तारिख 10 गा 5 दा अखोई नगागी मियोइ सिंग 10 गा निथोइ थादोकपदुगा मियोइ तरुक मसि अखोई हिंगना मखोई कस्टडी दा लैहोबनी अदुबु लुरिबदि लैहोरिबा कस्टडी दा लैहोरिबा मियोइ तरुक सि हिंग खरबरा नत्रगा मसि सी खरबरा हाइबगी मसिगी अचौ वाहंग खक लैखे अदुना मतम सांगना मसदगी अखोई तोंगान तोंगान बा मरक्ते इरांग थोकपा याबा थो मतुंगदा अमुक मखा ताबा इरांग अमा ओइना अखोइगे यासनबा पुरकनबा मदि तोंगान तोंगान मुखलगी नेगोशिएशन चथर पंतमदा लैरिबा कुकी गी मियोइ सिंग से अपुन बोइना मियोइ 10 गा मरी से अमुका होना हन्ना जून की तारीख 5 दा मखोइदा यामदा टेक्ट काइदना मखोइगी लैरिबा मखोइगी प्रजा सिंह सिनगी वफम लै अदुबो यामना अरुबो वाहंग अमखक्ति असुक कोइना मांग लाकपा नगामियोइ तरुक से on another next day मथंगी नुमित ओलकपा तारीख 10 दा जून की तारीख 10 दा मखोइ तरुक से यामना कोइगी येंगैदबा मदि मियोइबगी कोइगी लिचत छजत की वांगदा यामना फजदब मोंगदा मखोइ से यामना तमथीना हातो मतुंगदा इवन कोइ सोशल मीडिया मदि टोंगा टोंगान बा कोइ पोस्टिंग द फोटो हाइ मियोइसिंग दि मतु मतु का हाले हाइबि वाफम बुगलै अदुना मसि कराइ बाबा कोइ प्रजा मयामना चुमिना तक लाले हाइबदु मदि मजि कोइ प्रजा मयामना मिन उबो वाफम दि नते अदुना मियोइ हाइबा मियोइ तरुक से सिग्रबा मतुंगदा कोइ मसिदगी हरकपा मखा दाबा इरांग से हजिक से लैरिबा मियोइ सिंग से फागदबनी मदुदा चेनबा मियोइ खदिमक फागदबनी मसिगी जस्टिस फंगनगदबनी अमदि लैरिबा खोइगी नगागी डिमांड सुना सिंगबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन मसि एब्रोगेट तवगदबनी हाइबन सिंगबा इवन हजिक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचाप गिबगेन मसि फमदगी थादोगदबनी इरांग से सागतन मोहनबदा अचौबा मखोइगी ओइबा रिस्पांसिबिलिटी थौदांग लौसले कुकी कम्युनिटी सिंग इरांग हेन सागलले हाइबगी तोंगान तोंगानबा एलिगेशन लैरिङै मरकसिदा हजिक NIA National Investigation Agency कोई इंडिया की एजेंसी दा कोई ख्वाइदी थाक वांगना लैरे हाइना लौरिबा हजिकी NIA की माइकेदगी हाइरिबा केस से पाइम तुंगदा हौखिबा कोई ngरang nahan tangkak ani rak thokna miyoi mari phaba yu afum leire adun ngarang su miyoi ani phare mamang da July ki tarik 10 da amuk miyoi ani pharam tungda ngarang china khoi apun combined force ni NIA aruga Manipur police as well as CRPF yawa adumba khoi combined force team na phare aduna live wafum di फारिबा मियोइसिंग सि कराइ फावबा मसि मारालेबा मि ओइरबनो हजिक लैरिबा इरांग से नेमदन अबो होनबगी दमकता लैरिबा मियोइसिंग सि हजिक दमी ओइना पुथोरमदुंगदा फारे हाइबगी अदुमबा वाफम सिंग मसि अखोइ प्रजा मियामना यागदौरिब्रा अदुगा एनआई न ngasi बाउ थिगलकपा मखोइने इन्वेस्टिगेट तौरपा वाफम सिंगदा मणिपुर की टोंगान टोंगान बा अखोइगी हाई प्रोफाइल केसेस मयाम खक लैरि अदुना सुमनदगी हजिक नागा तरुकी मतांगसिदा मियोइ मरी फारे हाइबसिना हजिक मणिपुर की हजिक लैरिबा चेई अहुमगे हजिक अचौबा अखोइगी लानसिदा सोखरबा मदि थीब खंगिद्रब मैमजी जस्टिस ना फैमिली फैमिली सोसाइटीज मतौ करम एक्सेप्ट तौगदगे है वहांगसिनी अदुना हजिक नागा तरुक सिबा मसिगी मतुंगदा हजिक लैरिबा मखोइगी ओइबा मास्टरमाइंड सिंग जेदा मेन ओइना चेनरिबा कल्प्रिट सिंगदी फाबा ngमबरा नत्रगना इचम चंबा सिविलियन खरा अखोइगी कुकीगी मियोइ सिंग मरक्ते पुथोमदुंगदा लेबाक म्याम प्रजा म्यांगदा हजिक पॉलिटिक्स अदुंबा अचौबम खक यावर मतुंगदा हजिक इलेक्शन अहेड का मरी लैनबा अदुंबा प्रोग्राम खक सासिनबगी वाफम नजिंगबा ओइब्रा हाइबगी वाफम सिंग लाई अदुना मरोइ नंगसिगी टॉपिक से 6 naga killings is the mastermind still free. So I welcome Oda Dr. Yumnam Premananda, Head Department of Law, Manipur University. Oda Premananda, welcome to Manu Hutna. Arugolaina Oda Fairojam Nandoluwang is social activist, and joining us too Oda M Ngarami, President NPU Imphal. So I welcome all guests on Manu Hutna once again. 6 naga killings is the mastermind still free.
ai thang na ju leibire khoi gi mai thang boda khoi ozan no de ta hujare ai mathang de ozan ngara mi laksege aduna ozan do maruina NI investigation haji apha pun leiriba haji mi phareiba sim de khoi praja myam da dum justice masam khokti phangan be ofum lei adu how far kadai ho justice si chumi no lali no hairiba mi oi pha basina masi aroi bo idoi na thanga just starting oiba adu NI gi investigation am khak oibra habigi wahang sini aduna maitei myam khak sigre aduga naga myam khak sigre hairiba myam sigi justice di haju phaw amta pidana leiri aduga sigi mamangda manipur da yam chaung thokiba khoige tronglawgi thokdoki wathok aduga ngarang nahan sigi coaching college gi campus ki church ki leader mioi ahum sigi haiba myam sigi masigi langla langjin amata puthokpa ngamdan leiri hajik manipur da tabodo handaki naga taruki matang si leibang myam praja gi achawi mufum ka glak pujida mioi khara phare na hajik se puthorpoi matang da kari kari wafum thambe maswai sidani khoi mayamna sum ngaaga mayamna ngaaga yengna bam leiri sigi thokdoksi taha na NI de sinareko akhoi manipur government na akhoi na khangja akhoi magi security ki kei maram sidi amunna di khangje de adu he taja bada NI haibi sidi lalhobuna toba thabakta maru ena thijen ma kambun hai lalhobuna adu hujiki moina phare haiba nahan deina phare ba moi ani ahan bada pradip haibam ga ingbi haiba matei manong phare ko July 10 da madu matungda mabani si lalhobra NI na di lalhobo ga jinna bada yam ke si pai haiba ko mabani si lalhobo oibra ani subada ngarang phare ba ani si lalhobo oibra sida koina ngai sina hana social media da viral loiba kayam authenticate oiba kayam authenticity lei haiduna tungan bamni ko social media da lerwan wifi dagi naga taru faraga hat kiba da sena ba kampune haba eyewitness oiba kampune ra kana no ko sem dana mi thagale mi maming li sama mi kuni pan gi li sama yauri ba lerwan wifi gi chip yong thare ba adugi hariba moi kuni pan gi list tu da gi moina NI na ngasi bo da fare mari se mari sida ngarang yausi hujiki aingbi khaktane ba yausi ani si adu yam phare ko amoni phana lo se koi positive way lo se ba haidi hana le ba mi kuni pa de gi hengkatna NI na thigat pidana police gi mi ahum mam gi hengkal e lo de ne se haidi mone ba hana list tu yauk da ba social media da viral ba list tu yauk da ba ahum mam yaure pradip yauk na hujiki ani se ngarang phai ba ni ju yauk na ada aingbi ma puroi ba pradip ju yauk na hana mone social media da viral ba mi kuni pa gi list to madudai da mi maming direct pan mi ming du da hai ba moi ahum mam di hujiki ahin ba ne ba NI phara ise ya si phaya do moi se la lo bra ada phari si akoi investigation amadi interrogation khaktagi phabra akoi mi ma phaba si maran di kon lepak to indna khupha se leba investigation amadi interrogation to mi je phar ga interrogation to ga investigation to ga mara leitre na thado khiba leire kana jen thajan ba ko aduna jen da tha moi je jen da thajan doira mayum da tha gi doira phara matung da ko phaba khudi mak jen da loi leine hai leite ba a phari ba jingji mayum jen da chalan gi ba ma jen da tha gi ba ma mayum da pu gi ba ma mayum da ukin nungkin taro pu gi de ni ko moi imung manung to ne ga pu gi ba ma jen da thar ga nimit kyam ni sahi kya leidoi ba aduk tam thiba me ha tu life imprisonment jail keno gi akoi gi jen da ma punji chupa leidori bra khopra adu gi tangka yong thigatna khotna phari bra a si me am de le ne adu mastermind na ta khujik si mi hat pa phara bra haibinda mi hat pa gi da chena ba mi hat pa gi thogdo ma khona ba da chena ba haibam ji ga mi hat pa ji ga khitang song khena doi ne degree ji kene ba crime gi degree ji lambi du da akoi gi leron wifi gi mafam du da naga me am tu lap ma da phara ga adda mogi lambi thatu ba pha ba ko ba lang da khotna mo om tra ga pha ba ko pa to ba adagi mu khulai pai bi ne puraga mo ji hat khi bane ba ko mi hat pa du gi phabam ji kamai tore mastermind di ji free wor bai mastermind di free wor chi da phari ba mi jing ji kayam ba chena ba kampu no mo ji ne adu kare bai di pha ba no akoi ma si mu le ri se akoi ne ma yam kana hana da aing bi ga pradip hai ba hana July 10 da pha gi di ani pradip ki mama ne na mana no ma sochen chingdro pa sochen ngang ba da sochen ya thena ba da mayum de gi pha ba gi win to we ba huji gi ani si mayum de phai ra kai de jangan umang wamang da na traga to pa yam mafum am di phari ra ena ena thigala phari hai je ado hapta amagi mung dismaina ani ni pharsi amu si ma lere aduga amu hujik naga ga maitei gana kuki sing gi mathak da blockage je kai ma chatharam draba pot chai pusin ba yaroi ga chatharam draba hai be mi sing ge pha ga dra hai ba wang ga sum la e kai gina kan da si gi mamang da le gi ba case mayam ma ena I pha de ba I pha phangam de ba hai di trong lo bi kha de chon gi ama ma pha de ko si gi TM khulin da ga kap thar na ek servicemen ge si ba ko pa mayam kai loi ena e thigat ki ba mayam le dina ko sumba mayam di NI na phade da sida NI na akoi phare ba state ki force or CRPF or phare si hojikti kuki da blockade ama chathari du gi maram moidan khadang handon din jana ba sum khar ga jana khar ga pha ba hauri ga hai ba ada pha ba si mayam na pa mi se
มีฮัดปะพาร์กะมีฮัดประตูน่ะมีฮัดปะมุกีพังปมทว่าดันดีดูจับจานพังกันประตูเนี่ยป้าไม่ใช่ไว้ก็ช่างกี้มาตุ้งนี่นะอะตัวหายไปจริงสิแกยามกุยนะเจนเดลเลยตัวนั้นแต่ก็เจนตัวก็โคตรกี้ไม่ยุ่งนะสัตว์คิดว่าดีปะนั่นแต่ก็เจนแล้วยกคิดด้วยปะเจนได้ยกกันเจนได้ท่านี่มันเลยว่ามันหันคิดด้วยปะก็อดูกิจจังแต่อดูนะเจนได้มาเป็นจิจุบเลยก็ได้ปะให้ดีมานะฮะตัวรู้ว่ากลางที่มาตุ้งนะมาเป็นจิจุบเลยก็ได้ปะกังพูดจริงตัวเนี่ยไม่ยามนะจิพาป้าไม่ใช่ตัวนะมาสเตอร์มายน์กี่ว่าผมนั่นตัวนะมาสเตอร์มายน์นั่นตัวหักเที่ยงนั่นหาเลยแบบมีฮัทไปจริงตัวมาดูที่หัวจิฟรีได้เลยเมื่อกี้ว่าผมไม่นะไม่ยามนะพออีกว่าดูมีเอ็นไอเอ็นนะใครนะที่จะรีบอินเวสติเกชันเว้ยมีคนที่ยามกันนะมาดูดีเทลแต่จังเกลแล้วก็มีกี่ทับตัวยามเห็นนะเอาภาษาแต่นะแต่ก็ใครก็ยามเห็นกี่ดิฉันพี่ไปโชว์ความเดี๋ยวดูสิ่งที่กำมันปีเปิลละมวยนะมียามนะหังนะไม่ยาบหังไม่ยาบว่าผมเคยเลยให้ไม่ยาบว่าผมเคยดีเลยดูบ่าวอีเรียดูตัวนี้บ่ค่อยหายใจดิสิมันนุ่งแต่มันนี่ตัววิธีสิค่อยหังใจดิสิใครพาริบมีสิ่งสิงั้นใช่กี่กันว่าสิใครยามเสียนะบังคับบุญเนาะไอ้ที่ไม่ยามอุบดูเลยวันไปพิจิตรตัวฟารีอดูฟารีกันขณะหายตาดีกว่าอดูอามากินเด็ก police ไม่ยอมว่าอดูฟารีคนเลี้ยกันได้หายบ้ามีเนี่ยควายที่มาคนเนี่ยถิ่นบ้า police ตัวมาพาไปวารีไม่ตาดีกว่าหาเพชรมาชิ้นหังวารีได้ตายกว่าเก่าหรือกันอันนี้ชุบดาเลยวันไปพิจิตรตัวมาพาไปว่าผมยาวดีอันนี้สิ่งที่คนที่มันโซเชียลมีเดียได้หันท้าด้วยตัวสิกวนเมียนเดมิน่ากงเวนะบีกวนเมียนทิเก็ตประวัตินะมาบีรำเนี่ยบ้ามีมีอามาซีเจนรำเนี่ยนะเห็นนะเจนมาช่วยกว่าด้วยมาถึงตัวมาช่วยกว่าเอ็นไอเอ็นนะกันนะทิเก็ตแล้วก็พาบีดีเซ่หายบ้าไม่ยามตัวมีโซเชียลมีเดียได้ไปเห็นวันนี้บ้าคนที่มีไม่ยามตัวดีอีพาดีบ้าอันนั้นสุดนักมีไม่ได้เขาคุยบอกตัวพาดีชิคกี้พายกินสิ่งนั้นคนนึกมันลอยพาไปยาเลยบ้าจิบ้าเลยวันมาเฟย์เจคนที่มีฮันมีสิ่งที่คุพาดาประดิษฐ์ชูอิงบิชูอันนี้คนที่อันนี้ไม่ได้พาดีจะเฟย์ก็พาไปดีเฟย์มีฮัตประเทศเนี่ยภาษีมันไปเอาคนไหนดีชีพัดเดียมันดีชีดีกี่เห็นยามเห็นพานิ่งมันมีพาพิรวันเนี่ยบ่เอาตัวตาดีสมัยนั้นชีกิถักแต่ยกตาดีคุณนุ่มะไม่คุพาช่วยตาดีไม่ยามนะเขาเลยจะคุณดูได้เลยมันมีเสียยามไม่รู้พาผมช่วยกันเลยบ่ชีคุพาช่วยตาดีให้นิ่งดีกันเลยกันดามีฮัตหักเที่ยงเลยมีฮัตเลยบ่น้องไม่ไปบ่มาสเตอร์มายน์มาพุ่งเลยบ่มีจริงคุลักบ่นักบ่เด็กที่เมื่อกี้ police ก็ยาวเลยให้บ่คนไม่ยามโตมาดูพาพิวให้เป็นเนี่ยบ่สมอันนี้ชุมพาเลยสมัยเต่าเลยบ่เอาตัวสวยแต่นะคนหนึ่งก็อีสิสิ่งที่ยานี่บ่คุกกี้มาราเลยเป็นสิ่งที่มาราเลยเป็นสิ่งที่พานะพอนะบ่ได้อะตุกิมติสเตทกอเมนต์ไว้ชูเซ็นทรัลกอเมนต์ไว้ชูอะที่เซ็นทรัลकीเอเจนซี่में हमไว้ชูก็ยังตั้มเปียบ่ตั้มปากก็คุณงาพอพานะพอนะบ่อะที่กันตัวบ่มาตั้มตะก็อารามไปกี่สินอกจิงก็พานะพอนะมาตั้มจะตากตายตะพาบ่ก็นักตั้งแต่ตัวตะไผก็ยังมาราเลยบ่กัมพูนว่าสิมวยก็ปานนะมาตั้มดาที่กี้เลรวนไว้ไฟตะกี้นะก็ตะรูฟาร์ก็หาที่บ่กัมพูนเลยบ่มาราดูก็อารามไปกี่อะที่คุณงาพอไม่ยามดูก็มาราอันนี้สังสิยามเข็นเก็บบ่สวยแต่คุณงาพอตั้มปากตะอารามไปกี่มีอยู่ก็ดีแต่ก็ตามตะตับพาบ่มาสิงก็จิตะหิงนุ่งกินขายนะพาไปเพียมเลยก็ยามสาธิบ่ให้นิสครามตัวริบ่กูกี่กัมพูชิงสิพาบ่นะฮินดีเก็บบ่ริบ่ค่อยตัวริสิกะริกิโนค่อยให้นิ่งหังนิ่งนี่ก็ให้ดีมาราอันนี้สังจิตั้มปากตะเลยตั้มปากพาก็ตะนี่จิงอยู่พาก็ตะนี่มาราบ่เลยดิชุมีก็ค่อยพาบิโหค่อยอยากจะมาราดีมาตุ้งนี่พาบ่ดีก็สุกายเดียบ่ಅದು ಮರಾನ್ ಈ ಚಾಂಗ್ ಈಗ ಮರಾನ್ ಯಮ್ ಲೈ ಬಿದನ ಯಮ್ ಫಾಗದ ಬಾ ಯಮ್ ಥು ಫಾಗದ ದುನ ಇಫಾ ಫಾದ ಬಾ ಮರಾನ್ ಖಿತಂಗ್ ಲೈ ಬಿದನ ಮರಾನ್ ದುವಿ ಖಿತಂಗ್ ಹೇನ ದುನ ಹೇನ ಥವಾ ಯಾವ್ ತಾನರಗ ಫಾರಗ ತವೈ ಮೋಂಗ್ ಸಿದಿ ಮಸಿದಿ ಅಖೋಯ್ ಕನೋದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಂಗ್ ವರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ವರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವರೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವರೋ ಮಸ್ತದಿ ಮಿಯಾನ ಪೇನ್ ದಬ ಲಾಕನೆ ಬಾ ಅದನ ಹೋಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ತೌರಿಬ ಮಯಾಮ್ ಜೆ ಸಿಗಿ ನಗಾ ತರು ಹಾಟ್ಪಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಮಸಿ ಫಾದ್ರಿ ಸಿಗಿ ಹುಜಿಗಿ ಖುಫಾಸೆ ಎನಾಯೆ ನ ಕೈದೆ ಫಾಬಿ ಬಬದಿ ಫೈಕೋ ಅದು ಮಯಾಮ್ನ ಯಾಮ್ ಏನ ಫಾನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿದಿ ಫಾದ್ರಿ ಕರಂ ಕಾಂದ ಫಾರಕ್ ತೋಯ್ನೋ ಫಾಬ ngамಗದ್ರಾ ಹಾದಿ ಮಯಾಮ್ನ ಪಾಮೆ ಮನುಂಜಿದ ಅದುಗಿ ಪೋನಿ ಅದುಗ ಸುಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಗಾಗ ಮಪುಂಗೈನ ಮೈತೈಗನ ಖರ ಕುಕಿದ ಪೋಟ್ ಪುಸನ್ಬ ಥಿಂಗ್ಬ ಬ್ಲೋಕೆ ಹಂತೋಕ್ನಬಗಿ ವಾರಿ ಸಾಬ ಯಾನಬಗಿ ಅಸು ಮಿ ಖರ ಫಾರಗ ಅಸೊಂಗಿಸು ಕಾಯ್ದಬ ಅಸೊಂಗಿಸು ಮರ ಯಾಮ್ ಲೈಮ್ದ್ರೆಗ ಕೋಟಗಿ ಉಕಿನ್ ನುಂಗಿನ್ ತರಗ ಅದು ಮನಿ ಜೇಲೆನ್ ಮಗ ಚತ್ಖಿಬ ಯಾಬೈ ಫಿಯಂ ಅದುಗಿ ಖುಪಾದ ಫಾನಬಗಿ ಮೋಂಗ್ ತೌರಗದಿ ಹೇನ ಮಣಿಪುರ್ಗಿ ಮಿಯಾನ ಪೇಲೋಯ್ ಅದನ್ನ तौबीरब एनआईए इंडिया की ममिंग लेबा याम नदुगुंबा याम फादो फाचिन याम हाइबनी मरुवने लालहोबग चेनब केस ता हाइबनी हारिबा प्रदीप से लालहोबरा अयिंग बिसे लालहोबरा नतंगरांग फारिबा नि से लालहोबदगी मीसिंग यावरबरा अदुगा मोयु फारा मतुंग दा हुजिकी लालहोबा खुलाई पाय हाइबा केएनएपी की कंपुदु कया यामना फादोनो यायाना हादि केएनएपी की मरुवेब मीने कयाम फादोनो अद हक्थेंग न चेनब कयाम फानो हाइबजिमदी प्रजा अमोइना मियामना हंगबे याई मनुंगी इन्वेस्टिगेशन मोने थीरिबा खोलिबा मयामदुगी मनुंगदुदी अखोइना चंखिनबा यादे अखोइना मदुगी हक लेतेको अदुना हाइजरिदी एनआईए ना फाबिरिबा पुलिसना तदि सीआरपीएफ जॉइंट टीम ममदर फाबिरिबदा मयामना पामिबा मिसिंगदो मयामना खुदोम बिथिलेबा मिसिंगदो अदुसु फाना भोनेबियु
ꯐꯥꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯩꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯀꯔꯥꯏ ꯀꯔꯥꯏ ꯃꯌꯨꯝꯗꯩ ꯐꯥꯏꯔ ꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏ ꯐꯥꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯈꯨꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯆꯦꯜꯂꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯟꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯕꯉꯩꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯐꯥꯕ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯕꯤꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯕꯤ ꯊꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ Exactly. I'm saying, Ojananda, aduna ngasi phawba Manipur cookie sing chathak crime sing da masi akhoi masai da hakthang akhoi haktheng na akhoi gi masai da choba role ama lori ba dum ba akhoi gi criminal sing phaba pun bi wafum leite adu marak marak da akhoi tongan ba civilian na traga moi kulai ba mi oi sing khara phar praja me amda akhoi won bagi wafum de adum adum ure ai oja ngarami laksage aduna oja me hajiki akhoi gi Naga taru hatpagi matang si yamna choba akhoi yam sensitive ba case sam kang maram di hawkiba June ki tarik mapanda makhoi apun moin loin sinare aduga sigi hek on the another next day da taruk si na phangi habi lengak na puthorok pani aduna lengak di almost hana siraga leireba adum taraga leireba naga sing hana khangbugi adum akhoi gi man ba khoi praja myam na uhunme wafam lei habi dare nini bok jang hek nongan ba adum phangre aduna sai wai sira akhoi gi manipur gi akhoi gi security failure intelligence failure amar even governance failure gi achoba adum example mamiyum khaksu uhal habi dare sai wai sira aduna hajik wafam di hajiki naga taru hatpagi matang manung sida akhoi gi adum ba any akhoi larger conspiracy amakh manung da ubra politically yengba ya basi kamaini yengba aduga hajik NIA naga ticket naga mioi khara phare kai na ji puthor puje sai wai ji manung gi akhoi gi political game gum yaubra aduga mai yengba ya ai an bada impact tv bu ai ikai kum na bu chari ani shubda ai nakta phambiri ba oja panelist ani joy respect tawi om shubda yang biri ba amadi tabiri ba isinam yam basu ai welcome tawi esi impact tv na puthora ba topic se yam important oibni naga truk khunsa khungi tang traum toi da pharga hathok pase adu numit adum hathok khrabni tang 13 sida mase ekoi proof yam lere maramdi mase kaino saiki ps hokip ko Jalem ki president, Keno ki president china tang tram nga da siam phong ya ba adu da forgive and forget ko aina ko mana request ama siam tha thore ba aduna proof tawdi aduna mi adum hathokre ha ne ba tang tram te hida aduna mase crime se pithribi da si kum thok tri thok shu thok da bo oisnu aduna mase ai khoina sum mase observe taw kana mase government ki machinery haidi mantri hojiki nemta kip ken sin chana bane ba okay man chana badina chief minister sida man overrule taw khre ba aduna mase phabangam da bane ba aduna uchi mi ahum bari amu phai hai se hoi yaw da ba yawrum da bu yai ko mase id decoration ne hen lawe ba aduna mase hojiki thangboy kip ken sina hojiki nemta kip ken nupani aduga hojiki David Hangsing have no pase KRA ki chairman neba mana kimneo hokip ki nupa neba ji MLA OIB kimneo se magi nupa neba aduga jamang kipken asina hojiki thangba kipken gi magi second kana command neba aduna mokhoine chana bse hojiki nemcha kipken sina MLA ahum se mathangda amukana na bahina control tawna na bahina mokhoina preserve tawga thamneba aduna mase mistake nati asidi thawaina intentionally tawgene tawne ba laman khungene khunbane ko adunga saigi pastor ahum kotlen coaching hadu sichu masidi nakadi adu da chambai adhikar lekte madudi kuki mission ko makoi nungai na du peace ka peace pam da combustion hat na bane ba hat bane ba aduna ikoi mind lawe ba aduna mase ngasi mi ahum mi mari phari se mase hat pada yaw bse phau hai ne ba phau hai bse hoji lelon wai phaida ngarang amba phai hai ko wai phai mcha am phare ngarang sitlo mcha am phare
masi yaubra yaudubra ikoi yaudi haisu yadi yaura mo haisu haibungamdi maramdi adu mi to ikoi misa khangde ko aduna masi ikoi na di kinong saigi accuse galpri to phau haibne ba pharaga mokoi miyak da halo life sentence piyo natraga capital punishment pinabagi government na serak piyo haibne ba adu hoji government na tactics tawri hitilin tactics sanabse ikoi ni yem kanda kuki ki michang oina ukreba aduna government ikoi na hiding bana government che centrist da lebiyo mayai da ko neutral da lebiyo ba kuki hichang no naga hichang no mete hichang no masigi for example ina mete he kuntrani thoina tra mangkipse dead body hujba phangde ba ado sire have declared of yadi ado ikoi naga gi truk city level pay haidar level thi haidar asibdi phange asib thongse mi oina phangde ko asib hakchangse sanga gumna ka ga phange sanga gumna amuka ga ma hakchangse mokoi angangsi mutu machada amu thongga pije haibgi mase report lere ado nupi singje nan ngara nanche ai mokoi se loin udabni police da ekoi fr no ama am local ko ado mokoi da ai phajan ai faminer ga hangwa as mokoi akana hi pho mokoi hoji tumba chaba khangdri ba ko normal leiti mokoi se okhanda nongning bai se krisu leite chak chan ba he leite mokoi akhan yam soktan lebe se aduna si gumse government action law by se mokoi mathau ne ba aduna mase ngai gi hairiba kuki gi thangboy haiba ke KNFP gi president UPF ki chairperson je mase hek phavda nadra magi kedar leba mi tarak ma pharba adudi loin thorakane ba aduna sida nupi sing pharga sida kari molnong gi ama phai habe hoi yauradi pharo yaudabsu pharo interrogation tawda loin thorani ado numi ngisina tha ani ga numi ni shure amma shure ngisi progress ambol lete ba ado na hojiki ngai gi ojana no na haibkumna ekhoina economic blockade tawrisi ekhoi gi koko ministry support tawre mase kuki singda chak pi da ba sida ekhoi gi cycle area da kampok area da cheng chak phang da ba ekhoi thau phang da sida mase gi dem remedies khara peace lanana ba shinbara have decoration male ba khoi ni em kanda aduna mizoram de challe hai mo khoi nagaland su challe hai ko ekhoi gi naga gi keno church ki leaders in issue mo khoi kana request taw hai na tai ekhoi peace program bahut na se hai lale hai ba khangadi surrender tawroduna government da kana nam accuse myam do ekhoi machine hat kre shoi kre hai na mo khoi surrender tawroduna adu di haidna mo khoi na chindok chengsin tawro hoji MLA mantri yumda thir di phangni accuse myam se kharde dum le rang ne da lolla le rang ne ba mase ai di hainin ba government na mase si thikat piro MLA mantri yumda kuki yumda soi lolam ne ba kadai lot kidam no lothom le ro ba jungle do kyamu chawge Manipur si bo satellite sam nai bada khoi ge dang na mi hajik lei ba khoi ge criminal act tawri ba dum ba lalho na traga dum ba khoi am heinous crime chennai bi mu sing je Manipur ki political game sanari ba Manipur ki political leader me am loinam gyokhala thame abi ne ba vote khomna ba thamne ba aduna go masidi khoi na loin khange ba sidi ko aduna election gi vote khomna ba tawni aduna mase makhoi yok tarti yadi habi dum ba phahan da ne ba okay aduna akhoi ningjang ya ba se akhoi gi ching da tawba akhoi gi election da ballot box si totally loinam cover of taro bandage yet khiba fam lei aduna tawning ba akhoi gi makhoi apa mum da tawgi ba akhoi mamang gi akhoi gi general assembly election da ura bane adu wajara mai wafam da lak jage haju beyond this arrest haju phari bisi asigi lai sigi wafam je to ga hajik akhoi praja me amna amadi akhoi lariba akhoi gi victim gi family gi maikai de gi hajik justice hai wa hem khok yam twin palle all the time we want justice hai bam khak adun justice hajik pha bajna masigi justice ki chap chawal limit ama oi ga dori ba makhoi yam heinous crime makhoi dori crime se akhoi gi me gi jati marak ta taw ya da ba adum ba akhoi gi toan ba khoi yam tamthi ba jungle jing da ba bo sa sa madam da adum aina tamthi na taw da ba adum ba khoi gi jiba makhalam khak ki akhoi gi pangkhak oira ba hai dare aduna hojik justice hairaga akhoi praja mayam adegi hojik allaiba family gi maike gi karama makhal gi justice no hojik akhoi praja mayam na
government की मायके की कोई पिहन दरकार कोई से हजिक से कई ने शाचाब से मुकोक्ति चादबने हकचांग द जाबने मसे कल्चर ने कई की मसे कोई आई चिंगी ने खंगे बसे इसी प्रैक्टिस तौने बा दना हजिकी कुकी टेररिस्ट कांबोसिंग दी मी चारे है को यावरम देबा किसी को अदुना मसीदी जस्टिस है फाबिन जस्टिस नते ओके मकोई सिंगसिदा लाइफ सेंटेंस पीबा और नत्र का कैपिटल पनिशमेंट हेन तौलो अदुरदी अचुंबा जस्टिस डिलीवर तौहेन लगनेबा अनिसि नत्र अतोबदी अखोई एक्सेप्ट तौबो ngमोइबा ओके हजिक फाब पुनब तौरे हजिक नगाजिंग की लैरिबा अखोई तोंगान तोंगान डिमांड मैम खक यावरे इवन लैलोन वाइफे विलेज की चिप हाउ हाइबी वाफम लैरि फादना अदुम लैरि हाइबा म्यूसे अचौबा मसी क्राइम द यामना मास्टरमाइंड ओइबगी वाफम जु लैरि हाइबा तारे अदुना नगाजिंग की डिमांड हजिक लैरिबा मैम जे अमता फंगदबा तारगदे इवन जस्टिस की वाफम यावरे अदुरी हजिक फंगदरबा जस्टिस से लैंगा की माइकेदगिरी हाइबा म्यूसिंग से हेंग तौबा नत्रगा मखोइ जे अखोइ कैपिटल पनिशमेंट पीबा हाइबा वाफम से अखोइ हजिक लैरिबा लॉजिना एक्सेप्ट तब एरिया नते हजिसे कर्म मोंग कर्म मियंग येंग तारे हजिक लेब फिल्म जिदा हजिकी अखोइना फाव लैलोन वाइफाई की निथौ फाव हाइबसे मासे मासे स्क्रू अजानी हायबा मदु फाव ngमदबसि ngक्त्रो मा फारबदी मखोइ खुनगी मी अहुमरी अदुम फाव लोइ थोरकनेबा ए बी सी लोइ ताकनेबा अदु ngसी फाव फादे अमदी फारे ngरांगसे असिदा लुंगकाउलाल को वाइफाई हाइबसे मासे अखोइगी लैलोन वाइफाई दिगिनेबा अदु फारे हाय मान इंट्रोगेशन तौरदी मांगोन इंट्रोगेशन तौरदी खरदी ताकथोरानी अदुना मसिसु आईडी अचीवमेंट अमदी लैब्रा हाइना लवे अदुगा अमना मोलनोइदिगी मासे लुंग थंग सिटलो हाइनको लुंगमिंग थंग सिटलो अलाइस चेक हाइबसे अलाइस हाइने यावरदी अंडरग्राउंड मालेबा अनलॉफुल पर्सन मालेबा चेक हाइने अलाइस यावसे ममिंग अनि हुम थोनबसे मसे अंडरग्राउंड की अनलॉफुल कंपोजिंग की ममिंग मालेबा अदुना मसिसु यावरम याय यावरम द याय अदो मसे इंट्रोगेशन तौगना थोरानी ट्रायल तौगना अदुम थोरानी कनासु चेनबे यारोसिदा अदुना हजिकी फाव हाइना थानी के नुमी निनी ताइबासिदा गवर्नमेंट एक्शन लौखतबसे ngisai हारिसिनी अखोइगी हजिकी कांपोक्पी हाइबा साइकुल हाइबा साइतु हाइबदा एमएलए कारिसे मासे पब्लिक वथाथब फंगदे पोलिंग कुंथ्रा लेसे कुनगुमसिदी मखोइने कंप्लीट कैप्चर तौखरबनी अदुगा पोलिंग अमनी दी फ्री थाथोपा अदुगा 80% दी लोइने कैप्चर तौबनी अखोइगी मशीन से लोइने मान थाथगबा अदुखत उधनबनी अदुदा मी अमनी नुम सानबनेबा अदुना मदुगिदम थम्बनेबा अदुगिदम फादबनेबा जिकसे अदुना मसे फाबियो डेमोक्रेसी लेबाकनी डेमोक्रेसी कंट्री नी अदुना मसीगी एकोइगी लॉ से कुकी की लॉ मानखरे कुकी ददी लॉ से मतेंग पांगे नागा मैती ददी लॉ से बेनिफिट फंगद्रे बकोइसे कदाय जखरबनोइबा अदो लॉ से कदाय लेब्रा गवर्नमेंट ने पाइबनी लॉ से को लॉ पाइबे सिंगना लॉ से रेगुलेट तौबियोबा लॉ इन्फोर्समेंट तौबियोबा चिंगदेसु तंपाक्तदी खितंगदी ले लॉ से खर चले अरामबाई खोय खुतक इनाइने खुतक फाइना अदो मी हालसु नॉर्मल नती नागा तरुक्सिदी एट नॉर्मल दा हालेबको सादी अंगा कैना मी चिक सा चाबदी हेने साथीग्रेबसिदी सिगुमसे पृथ्वी तौद्री लेइसु लेइत्री थोक्सु तो नागालैंड मिसु लोइने खंग्रे होजि नुपि अंगा लोइने खंग्रेको अदुना मखोय मियामनसु वखंदा सिदी सारा ngaरा हाइरेबा अदुना अखोय सिगुम्बा जातिदा अखोय नागागा मैतेना लेमिनगदबसे अवाबनी अखोय याम समे ओदा ngरामी अदुना हजि कुकी कम्युनिटी जिंग अमदि कुकी टेरर सिंग तौगिबा एक की मतुंगिना हजि मखोय फाबा पुनबा सिना प्रजा मयाम की जस्टिस नते मखोय द तोंगानबा मखल की जस्टिस म अखोय प्रजा मयाम फंगनबि रमदा मखोय मदकदा याम अकनबा अदुंबा वाफम सिंग नत्रगा अकनबा मखोय मदकदा पनिशमेंट पीबदुने अखोय प्रजा मयाम हजि पामकपै वाफम से आई लो मरि लेना आई ओजा प्रेमानदा अदुन मरोइना अखोय की जस्टिस हाइबदारे कंप्लीट जस्टिस से मसी करी कमाई तौरगा मसीदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯐꯥꯕ ꯈꯛꯇꯪꯅꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯖꯁꯇꯤꯁꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯕꯤ ꯑꯥꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯂꯥꯁ 20-30 ꯌꯔꯁꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯥꯂꯣꯝ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯍꯩꯔꯥꯡꯒꯣꯏꯊꯣꯡ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ तोान तोानब अखोई लेरिबा अखोई सिविलियंस मैम खक अखोई मणिपुर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर की मरुम याम हाथखिब मैम खक लेगरे इवन मणिपुर अखोई फैक्ट एनकाउंटर चिंब मैम खक लेगरे मैम की मसी ngasi जस्टिस अमत फंगना अदुम लेरि कोर्ट स्टिल मसी के अदुम ट्रायल जथरगा पेंडिंग ला अदुम लेरि हाबिदारे सो हजिक मणिपुर की हजिक लेबा सिचुएशन जदा NIA na koi credible investigation am khak tawba ngamgadoribra hajik se without having any political pressure hajik oiriba film sira kari kari wafum thambe सिकी हजिकी अखोई नगा तरुक कनो तो फाबैसे सिदी याम फारेने अने खंबदा मी मरी सुरेने याम यामे सिदी मोय फारे सिदी मरी 4% ने फारेसे पर्सन इंक्लूडिंग कनोनी वुमेन सु हाइजबा अहामदा फारेसी 10 जुलाई सिदा प्रदीप का अदगी मागे लोइना बी अयिंग बी का फारे नत्रा अनि फारे याम यामे अदगी दी अमु ngarang sim ani ngo phare maming si nung khan pajage मैम खंबिनबा लुंगौलान बाइफै सिना लैलोन बाइफै दगी अदुगा लुनमिंग थांग सिलहौ एलाई जेक काइ जेकी चान होय कांगुरा लैम खोंग दगी याम फारे अन खमबो फोर्ट फारे सुम फागी तौजबनिदा कैनो खो लेबाक तौरिजु हाइदी लिस्ट अमा सोशल मीडिया दा कैदा थोरई को थोलकपदु अखोई मंगना मदु थिगत प यावरब नते अखोई याम कन्ना खंगम नते खंगदगसु अदुदा पोर खरे थोले याम मरोइना हारिसी अखोईगी ngसाइगी लैलोन बाइफै दुगी चिप सिमा पल्ली फाबम दु थुई कैनोबु साइगी विलेज सिंग ददी चिप दुगी विलेज चिप हाइतारे निथौ हाइरा वारिबो को अदु मखादा माइ जुरिडिक्शन हाइबनिदा अदुदी रेस्पोंडेंट सुपीरियर हाइदना हु इज रेस्पोंसिबल who is the superior है चटनबीनी लोदा अदुमाइन तौदना मादु फारगा वांग पांग तौदोनी नत्रगा माना नुपा थोप ओइरगना he or should surrender before the court नत्रगना NIA गे कनो द साइन द तौदोने हाइबनिदा अदुगी पोसु लेति खुजि कैदौरिनो सिनी फाजु फादि साइन द तौदि कैमजु हाइदि अदगी अमा कोगी करिगी लालुलुप तो करिबा केनेपी गी जीवदुसु मकोकदुसु माबुदी सस्पेंशन ऑपरेशन लेबनिना सरकार ना थागा लेबनिना साइन द तौरारो वारिबो हुजि मोइगी सुद यावबदी सुगी ग्राउंड थुगाइरगदी फोर्स सिनबा फाबा याइ यावबनी अमाइ तौदना फाबसु फादे माजु साइन द तौदि याम नुगाइरे वारिजे अद मोइ मरी फारे मरी दुबुदी फै फाइदु वेल एंड गुड मदु असाइगी खोइ लो धारगा मेन एक्यूज हाइ नत्र प्राइम एक्यूज हाइ प्राइम ओइबो मेन दु फारे फादो खंगते अदुदी याम लुतो चनबीदा क्राइम तौतागा थिगतपसिदा फास्ट ऑल मी फाबम चागे अदुगा क्राइम सिंदुदा चलगा क्राइम दुदा सिनखिबा वेपन से मी कप हागा मी कप थांग लेदना को नोमै काप नोमै लेदना योपांग याम योपा सी वेपन जी यावदोइने फिंगरप्रिंट ग लौ तौदोइनी अदे ब्लड सैंपल ग जेनेटिक टेस्ट ग तौदोइने को अदु तौरंगदो माले खोइनादि खंगजबदि नते अखोइना हाइनिंग जी जस्टिस सु पिनिंग वे वारिनी जस्टिस हाइना लाखपसिदा आइबो हाइजगदि जस्टिस से खोइ लोद अनिनी अमना सिविल जस्टिस है रिड्रेसल तौब रिड्रेसल है पैसा पीरगा कंपेंसेट तौबदुना सिविल गिनी अदुगा अखोइ सो क्रिमिनल दना मयाना पामिस क्रिमिनल जस्टिस की दी अल्टीमेटली पनिश तौब पनिशमेंट हाइसी पनिशमेंट सी आइना तोइना हाइजबा मोइदी याम साथीबा कांगबुनिना सुप्रीम कोर्ट की सु अमित कसाब केस अदु अता केस मयाम ले केस दा हाइसी डेथ पेनाल्टी सिदी रियरेस्ट ऑफ रियर केसेस पीने अतांग सिंह क्वाई तांग रियरेस्ट ऑफ रियर केसेस रियर मैम क्वाई रियरेस्ट ऑफ पीदने रियरेस्ट ऑफ रियर केसेस करीनो है अखोई तिगतपदा बच्चन सिंह केस ले मरुराम केस ले मोइन हाइसी इट शोक तो SSOC के दो इट शोक द कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी कंसाइंस शोक तौरब अदु मतन मदु रियरेस्ट रियर केसेस हाइने हौजि तरु हालिसिदी इट शोक द कंसाइंस ऑफ सोसाइटी सी फुलफिल तौब कहीं हाका सिटी समझना साउनबद किन धक तिलगा मेलगा नत्रा नको पांग दो काउ सिरोकिब नतेबा सिदी फाजना कोल ब्लडेड का नते द डबल कोल ट्रिपल कोल ब्लडेड मोजु हालगे हाइना हाट फनेबो अदुनु मंगा कक्पा
मखों मखों लेनबा मल्टीलेशन तौबा मोंग मनिन तादबा टाइगर न बग मी मकोक चादे मी मकोक थी खंगदम वारी होबा सिगी पोसी याम लुरे हाइबनदा सिददी सुजोय सोयदना सुप्रीम कोर्ट ना रियरेस्ट ऑफ रियर केस नि हाइरानी आई थाजेबको हाई कोर्ट जो हाइरानी अदुगा ट्रायल कोर्ट एनआईएन सु डेथ पेनल्टी पिफम थोएबको अदु हाइंग लाकान हाई कोर्ट ना हुइबा गॉट डेथ पेनल्टी हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच हमना कनो कंफर्मेशन चंगे थोइन तौरानी रियरेस्ट ऑफ रियर केस म ओइरे अदुगा हिदगिदा इन थमदेनिंग से अखोइना ममांग जो हाइजखिबा मोसी सिगिदी पनिशमेंट हायर कांदा इसम जमना 10 year imprisonment नत्रगना मोइदि फाइन खरा लौबा अदुना दैट्स नॉट जस्टिस जस्टिस सेदि मार तौरिबा क्राइम दुगा बराबर हिम संगे प्रपोर्शन ओइबा जस्टिस सी प्रपोर्शन ओइबा मी याथि हालागा माबु सही अनिगी फादोगा तारगा खलागा नो कापथोखिबदुदि दैट इज नॉट जस्टिस अदुदि मोकरी गoi अदुना मोइदि डेथ पेनल्टी इज ओनली जस्टिस डेथ पेनल्टी नि फाबना कानोय फाबा इसिदि इन्वेस्टिगेशन तौबगी ट्रायल तौबगी पार्ट हमने देयर इज ओनली पार्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन मादु फारगा वहंग पांगदुनी इन्वेस्टिगेट तौदुनी काना काना याउबिने असेंगबदी अखोइना थेंगनरपदी लाइक याउबदी मी फारगा हेक फाब मीजे पुने मा क्राइम तो क्राइम सिंदु नंगना मीजे हाटपदा करी खुलाई सिने कलावाला हाले मीजे कलावाला फुमजली अदाय फुमदु पुर चतोइनेबको अदु पुदो खंगदे नियमदा तौरिसुबो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से तौदु अहामद मीदु फारगा मम्मी खुमजमन खुमजमन कसै क्राइम सिंदु पुदोइने अदुगा कलाइदो खुलाइदो काइ थमी थिदुनि सिन अहानबो ओयेबको अदु तौदो खंगदे तौरंगनि थाजे एनआई याम एक्सपीरियंस लेबनिना अदो असेंगबदी डेथ पेनल्टी इज ओनली जस्टिस नेबको डेथ पेनल्टी पिजागदी डेथ पेनल्टी यावबो सेक्शन दु पानबम चंगेबको अइना तोइन हाइजबा डेथ पेनल्टी सि फंगे हारगदि ओनली 2 सेक्शन अमना सेक्शन 16 ऑफ unlawful activity prevention act sigi makhada 16 ju 16 b nate ko 16 a b de oragadi sahi tare natra manga phadok ta ga nan thoki doini sahi manga ai de hoji phari si parane banang jail la kam lagi kayam na detention du kam to hi adu du khaidok tu ne bhai sahi ahum phadok piro ne ma sahi ani custody le ramon enai gi ani du khaido di taruk tu matar lu sangane ba tha sahi thamaga aduna masi posi leibini na khoina hujiki section 16 gi अखोई क्लोज नंबर ए सी पान चंगे को अदु पान पान थिगत पियो सिदि लु वी शुड बी विजिलेंट अबाउट आवर राइट से विजिलेंट ओइदगे ने मीन सानागी ने अदना एनआई की कोर्ट चलगा जज सिंग दा चलगा अदे गवर्नमेंट ऑफिस दा होम डिपार्टमेंट चलगा वेदर सेक्शन 16 ए इंक्लूड और नॉट सी मांगुम चगे अदे अमना 1032 की सबसेक्शन 2 पाबददी सबसेक्शन 2 टू सेक्शन 103 of Bharatiya Nai Sanitine Paraneba Hainaba Kuna Highway Samjamani 102 Natung Lepaga 103 Natung Lepaga 2 103 Dugi subsection 2 the Zu de penalty Piaduna Karina Kanda Ma Miji something happen murder gini murder she the simple murder natre mi manga amsu manga the hen bana murder tawdeba adu tawdu simana magi common intention am yauni common intention hai kanda ma segi community da ethnicity da religion da magi opinion da yenga heart pa khwa to ita ga di moisi de pera ga pine chu me mo ha do naga oi heart pani natra atopa oira magadi nan bihari de halo wari aduna ethnicity da community yeng heart pani aduna 1032 ji panga do ne bako adu pala kan the penalty ki matang ju yar justice ki matang ju ha kitang side justice ni justice hoji ki poto justice si hoji ki do justice oi do ne justice pi da mata naga oi mai to oi saurani no ne justice pi bangam da mina akhoi ne pijiragi ha ga thiraga mi hato na di justice si sarkar na government PWD if justice not deliver, then people will think they were not getting justice. So we should take law into their own hand. Aduna ne koida mob justice adi mi phar koin hato ek aina ipahala mage ju halu ni kai justice people responsibility se sarkar na law ro ne objecti sarkar retaliation ki wafam the side tham retaliate to holo ha ga di justice pido ne okay hajik justice ki wafam jeni laksa do je hajik lai ba khoi ki masigi case yam high profile case am khak masigi political involvement ni matang khak society am chaung ne bi matang lai ri aduna political involvement lai ba dum ba case am khak hajik se still hajik se lai ba January ba mayam du ki mathak duda Manipur ki chief minister deputy chief minister of pham thadu ai ki kholau lauri ne hajik se aduna lai ba case se akhoi ki thangai sengna NIN investigation tawri se hajik mapung phana praja mayam da masi deliver to ngam budari rai ba pham jeni maram di NIN taw thabak thoram sing jo khoi praja mayam da Manipur di khoi ki pending case so mitik masing yamani na
क्या है थाजदब वाफम जुले अदुना हजिक एनी पॉलिटिकल प्रेशर न मरम ओरगा एना थौरिबा थबक थौरम मयामजिना मसी अखोई प्रजा मयामजिना ngसाइगी मरी लेना ngसाइगी मास्टरमाइंड न पंजरीबा टॉपिक से मरी लेना वाफम जिदा फंगम ngमदौरिब्रा प्रजा मयामदा कसूर लेब नते द फाव फागेदी एसगी लेलोन बाय फेब हाइरो मा सराउंडिंग एरिया गाइसी कनोगी वाडी दा हंगोइगुम के फनफन सोंग पुंखाय am लोइ पोने मी दि तो हंगोइना फनफन सोंग चपदा 30 मिनट त चोंगने बसे अना सिदी धक लांग तौरगा कॉमिंग ऑपरेशन तौरगा दक दक फाब यारी पोने बको इंटेलिजेंस सोर्स जु काय काय लेनो लोइ खंग पोने याम चाव नते हाइबनिंदा so far हजि बाउगे नि फाद्रे हजि से हजि आई खबदा मेन दुदि फादो माली हजि कि अतै मेन मानदे बको कॉन्स्पिरेसी द कई यारम द वे हैव नो आइडिया हजिक फाइव मरी से मरा लेने लौबू यारोए अखोई लोद हाइरसी दे आर प्रिजुम टू बी इनोसेंट है अनलेस अंटिल दे आर प्रूव गिल्ट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट मोसी इनोसेंट नि लेब अखोइदी अर आइना मु थमजनिंग हजिकिदो एनआई ने तौरिबनि एनआई से सेम एनआई की मखादा तौरिनेबको मा सेक्शन 6 की मखादा लाइने अद एनआई गिदी लोइब पक्ति लिथिगल ओइ मादी ओनली शेड्यूल ऑफेंस तंग नि माना तौदुजे शेड्यूल ऑफेंस हागदे अखोइ थेंगनबदा शेड्यूल यावर एनआई एक्सी मखादा अदुगी शेड्यूल यावर ऑफेंसिंग दो मदु नंग तौनी एटॉमिक एनर्जी एक का हाइबगुंबा अदि यूपीए दो मरुए अनलॉफुल एक्टिव प्रिवेंशन एक्ट से मदु एनआई गी जुरिडिक्शन यावे अदगी दे खोई एंटी हाइजैकिंग एक्ट अदु यावद्रे अदि बीएनएस यावरे बार्टेनाइ सानिता की सेक्शन खरा आर्म्स एक्ट लेदना को सिसिंग यावबनिना अदुना एनआई सिना थिगतपसि अखोइना मसि मॉनिटर म तौ चंगे मोन हाइदे पॉलिटिक्स की पोने एनआई से कैम नतेने एनआई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से खतंग अखोई एग्जीक्यूटिव सरकार ने कहीं खुद चंग यावे पोट लेदी लोइना अखोई सोमसु लेदना कोर्ट के हारगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट साइने वारीबो अदगिदी लाखदसु गवर्नमेंट ngakतनी पुलिस है गवर्नमेंट पुलिस तू इंडिपेंडेंट ओइदे हाबनते गवर्नमेंट की नतो पुलिस है अदना सिगी इन्वेस्टिगेशन गाइज तौने हाबनते थेदोक थेजिन तौबे अदुनाबु हौदि सुप्रीम कोर्ट कई हाइरी फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 हाइरामने अदना हुजि काउबिगनु फेयर ट्रायल नतब इन्वेस्टिगेशन जो फेयर होम चंगे इन्वेस्टिगेशन जो फेयर होर कांदा हयंग चार्ज सी थांगला कांदा चार्ज सी तू थांगलागा कोर्ट ना कॉग्निजेंस लौरगा मदुगी चार्ज सेमदुइने चार्ज सी हेड करम सेक्शन दनो वेदर तो सतुइने अदु हयंग ट्रायल चथरगदुइने अदुगी पोट लेबनिना इन्वेस्टिगेशन जे फजन मो तौद्रबा क्रिमिनल चिंगी दुना थो अदु इन्वेस्टिगेशन जी कोर्ट की मरा लेती कोर्ट तोंगाना एविडेंस तोंगान लौरखिनी अहान बदी पुलिस एनआईए most important thing is investigation ni adu charge thangat pa aduna adugi post hojikti high court chu payal pending leidana ko aduna high court na se khoi yam kana pressure to ba high court na khoi gi regularly monitor to changi natraga di sidi political influence lakani evidence tampering tawgini evidence mangini criminal case ti kuira ga fararo masini yam thuna to hoba hayeng kuira kan evidence lera maroi blood sample do adai gi kanu magi adugi ching marak tu da I ta hobri I du khale nu sam tho lera maroi वारीबो एविडेंस लोय मांगदनि कुइरा अदु माइदि अदगि हायेंग विटनेस ओइदोबा उहोwi हाइबा मीदुसु खलग सिरमबनि मादु साखी ओइना कौरुमदा मादि लैत्रे ngarang नान डाक्टर फोकिने हायगा फंगरोबम अदु एक फंगदबदा क्रिमिनल चेंगिदुनि हाइ पुथोरसु साखी लैत्रगदि नाथोखरनेबको अदुगि पोट लैबिन माइ हम्बल अपीलदा गवर्नमेंट सु सिदि फागिजुगा मी तरु हाटपय लगोनो सिदि पृथ्वीदा साथीबा क्राइम मनुंगदा वन ऑफ देम ने सिदि अन सिगि पोस्ट लैबिनिना मसी मी अनि फाय अहुम फाय हाइबा नतब फाइव मिसिंग फजना ट्रायल तौरगा एनआई दसु गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन पीगदबनी दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट सीरियस मैटर हागदबनी अखोई हाई कोर्ट दसु सोइन लॉकनी खले वेरी वेरी सीरियस मैटर हागदबनी अदो मोगी जस्टिस हागदी देयर इज नो एनी जस्टिस अनलेस अंटिल डेथ पेनल्टी इज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट डेथ पेनल्टी तौसी मोइन हाइबा ताबदी हैंग टिल डेथ हागा सिमादि कोलम थि देकदोनी मुकी कोलम ते पेट ऑफ मेक जस्टिस असेंबदी मेलुदी यावदे लोददी सो लॉयर मी दु लोसदुइना अदो कोलम अमुन सिनदब वारीनिदा हैंग मी हाल हाइने मी हाट बंगबगी पावर से ओनली कोर्ट ने बंगमी अदुसु सीआरपीसी ने पिरक पावर ने बको अदुन आइन खंबदा हैंग टिल देस नतना उपाय लेते तवदु मदु फंगन जे हागदी फाबन यारो फाब इज ओनली वन स्टेज नि इन्वेस्टिगेशन तौदोनी असेंबदी मोजु इंटरोगेशन तौ हाइबने असेंबदी मी मंगा तारा तौब क्राइम दो अम फारदि अमदु हंगबम थोक्त्रो अहुम सुदु काइले मरी सुदु काइले हंगदौनेबा हंगागा थीरा थीरा फादौनेबको अकोइना अमदुमक्ति तौदि हौजुकी अदु खंगदेको सेकेंड राउंड दा तौको थर्ड राउंड दा तौको देरा अदु क्रिमिनल लॉ दे फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड केन कांदे मादि स्विफ्ट जस्टिस दरकार लेबको अदु नत्रगदि क्रिमिनल सी लॉर्ड खिनी सोयरगदि हुजि इंडिया दा लेरमदु सु आई क्रिमिनल दो इजराइल दा चलमदि मोदि इजराइल सम चानाबनि अमेरिका चलमनि वाइ तौनी सुम याम ले हाइबनि अदुना हजिकी ओइरिबा खोगी नेचर अदुंबा खोगी मिहाट की ओइरिबा फिल्म सिदा
government ki maikeri justice se karama makhal ki justice speak the oribno hai wafam jin tonga tonga lo gi wafam uda premane gi wafam thangari even death penalty pi bi wafam lei aduna death penalty ji karam miyojing da pi bi age have si hajik makhoi gi mihat chenari ba miyojing si hajik death penalty pi bi age adum ba makhoi da charge to ba yare have wafam lei re aduna hajik lei ba NIA gi investigation si kadai for fair oina tawdori masi political pressure namara moiraga laiba mokoi investigation ji masi adamok maning halaga chattoribra aduna manipur da tonga tonga high profile cases mayam khang investigation da modam da yam thuna hatu tu dawga mokoi adum ya khoi praja mayam da madugi case tu gi wafum aduga justice ko wafum phangani be wafum mayam khak laigre tawdabo hajiki manipur da ngasi thokpa khoi gi laiba investigation gi masi gi priority ji karamba khoi gi priority da piri pasi khoi gi khoi laiba community gi yeng da bida khoi laiba mahoi gi agency me am gi mageri gi piri bra tauri bra haibagi wafum se khoi praja me am na pukcharang na lai manipur tonga tonga cases me am pending lak me am ji hajik phawba khoi gi masigi chap chaba khoi gi cases history natraga manipur da haiba me am gi masigi investigation ki chap chaba khoi lebang me am praja da report thambagi wafum se kya thoina ubugi wafum leite aduna naga taruk siba aduga masri da chenari ba maroi ba miyosing phaba ngamdana hajik free oina leibagi maram se masi khoi gi any political angle yeng madam da political ki pressure na masi adum hajik namjal laga thambra haibo wafum jiga loina na aten break ma lowina